ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилооти ахбору аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. дар студия Наргиз Шарифзода. امروز ساعتی ریاست سرвазири مملکت قاهی رسولزاده جلسه نوبتی ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در جلسه وضع اپیدمیولوژی وابسته به سرایت کرونا ویروس کووید 19 در قلمرو مملکت و رفت اجرای قرارهای قبلی ستاد جمهوریوی مورد بررسی قرار داده شد. ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان قرار قبول نمود که تدبیرهای پیشگیری کننده سرایت از جانب اهالی با در نظر داشت استفاده حتمی نقاب، مواد بی‌ضررگردانی در جایهای کاری و جمعیتی، ترمینال‌های مسافرکشانی، نقلیات جمعیتی، بازار و مغازه‌ها و مؤسسه‌های طبابتی و پروفیلاکتیکی تقویت داده شود. همچنین ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت تدریجاً به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی وابسته به سرایت کرونا ویروس کووید 19 در قلمرو تاجیکستان قرار قبول نمود که از 15 ایون سال روان تشکیلات و مؤسسه‌های خدمت‌رسانی به اهالی از جمله مرکزهای سودا و بازارها، مهمانخانه‌ها، آسایشگاه‌ها، آشخانه‌ها، نقطه‌های خوراک عمومی، طربخانه‌ها، سرتراشخانه‌ها، کاشانه‌های حسن و غیره با تامین بی‌ضررگردانی منتظم مؤسسه‌های مذکور نظارت رعایت فاصله اجتماعی، قاعده‌های سانیتاری و گیگینی و ضد اپیدمیوی به فعالیت آغاز نماید. تاکید کرده شد که با نظر داشت وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان، رعایت قطعی گیگین شخصی و جمعیتی و استفاده نقاب‌های محافظتی طبی حتمی بوده. در صورت رعایت نگردیدن این طلبات نسبت به شخصان واقعی، شخصان حقوقی و منصبداران چاره‌های قانونی اندیشیده می‌شود و جریمه بندی پیش بینی شده است. با قرار ستاد همچنین راهبران وزارت و اداره‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌ها وظیفه‌دار کرده شدند که جهت پیشگیری خطر خروج پنه‌شوی موج دوم سرایت کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان تدبیرهای مشخص و ضروری اندیشند. ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از پنه‌شوی سرایت کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که با وجود آنکه روز تا روز شماره گرفتاران سرایت کووید 19 در مملکت کاهش می‌یابد، ولی به اهمیت در رعایت قاعده‌های گیگین شخصی و جمعیتی احتمالیت خروج موج دوم این بیماری را به وجود می‌آورد. در همین زمینه امروزها با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد حفظ سالمی ساکنان و مهمانان پایتخت گروه‌های مخصوصی کاری تأسیس داده شده در جایهای جمعیتی، باغ و گلگشت‌ها و مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی کارهای تبلیغاتی فهماندهی را عملی می‌نمایند. گزارش خبرنگاران ما. در اساس دستور و سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از جانب نمایندگان ساختارهای مربوطه شهری جهت پرزور نمودن کارهای فرماندهی میان اهالی وابسته به پیشگیری از پنه‌شوی سرایت کرونا ویروس، اجرای قاعده‌های بهداشتی از جمله استفاده نقاب‌های یک‌کرته، رعایت فاصله اجتماعی و به ضرورت از خانه نبرآمدن گروه‌های کاری تأسیس داده شدند. این نوبت گروه کاری در حدود ناحیه فردوسی پایتخت مخصوصا در خیابان نعمت قربایف، شهرک‌های 63 65 و نزد بازار کاروان با ساکنان صحبت و واخوری‌ها گذرانیده به آنها اوید بر رعایت قاعده‌های گیگین شخصی در جایهای جمعیتی، استفاده نقاب‌های محافظتی و دیگر مسائل‌های مربوط به پیشگیری از سرایت کرونا ویروس کووید 19 مصلحت‌های مفید داده شد. کارهای فرماندهی با آن شخصان با آن ساکنان پایتخت که به نقاب‌های طبی، به رعایت نمودن مسافه اجتماعی در کوچه‌ها و جایهای سیرودن شهر دوشنبه گشت و گذار می‌کردند، با آنها کارهای فرماندهی برگزار گردید. چنانه در هفته برگزاری چرابین‌های مذکور معلوم گردید، متاسفانه نه همه شهروندان قاعده‌های بهداشتی جاری گردیده را رعایت می‌کنند. هنوز هم در کوچه و خیابان‌ها و جایهای سیر آدم نفرانی هستند که نسبت به سلامتی خویش و اطرافیان بی‌پروایی ظاهر نموده، به نقاب‌های طبی محافظتی و رعایت نکردن مسافه اجتماعی گشت و گذار می‌کنند که این عمل آنها پیش از همه باعث به خطر گذاشتن خود و اطرافیان می‌گردند. از این رو ساکنان را میباید که گیگین شخصی را حتمی رعایت نمایند، به نقاب به کوچه نبرایند و از توصیه طبیبان استفاده نمودند، خود و نزدیکان را از این وبای عصر امن نگاه دارند.
корҳои фаҳмондадиҳӣ таблиғотӣ бо мақсади риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, амнияти солимии ҷомеа ва пеш гирифтани роҳи бемориҳои сироятӣ аз ҷониби ҳайати шахсии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, раёсати кор бо ҷавонон, шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе, кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократӣ дар шаҳри Душанбе муаззаф гаштанд. Ин навбат тақсим намудани ниқобҳо ва корҳои таблиғотиву фаҳмондадиҳӣ дар бозори Мергон ва бозори Варзоб аз тарафи сохторҳои марбута гузаронида шуд. Имрӯзҳо қисми зиёди харидорони молу маҳсулот дар дохили бозору мағозаҳо бе истифодаи ниқоб ба назар мерасанд. Бисёри онҳо бо худ ниқоб доранд, вале онро истифода намебаранд, ки ин аз беэътиноии онҳо нисбат ба саломатии худ дарак медиҳад. аз оғози моҳи июни соли равон ба роҳ мондани корҳои таблиғотии фаҳмондадиҳӣ миёни сокинони пойтахт дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти шаҳр ба миён гузошта шудааст. Тибқи нақша кормандон дар ҳудуди 4 ноҳияи шаҳри Душанбе, ноҳияҳои Фирдавсӣ, Сино, Шоҳмансур ва Исмоили Сомонӣ давоми як ҳафта баҳри гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ барои пешгирӣ аз интиқол ва хуруҷи бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 сафарбар гардиданд. чунин як иқдоми мазкур дар бозори Мергони ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ роҳандозӣ гардида ва сокинон ва харидорони бозори мазкур ниқобҳои тиббӣ тақсим карда шуд. Инчунин корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати риояи гигиенаи шахсӣ, роҳҳои фаҳмондани муҳимтарин пешгирӣ аз бемории коронавирус гузаронида шуд. дар марказҳои савдо ва даруни воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ, ки одатан ин нуқтаҳо манбаи сироятёбӣ ба бемориҳо мебошад, бархе аз шаҳрвандон бе ниқоб мушоҳида мешаванд, ки ҳам солимии худ ва дигаронро дар хатар мемонанд. Нуралӣ Сафомиддин, Фирдавси Бобоназар, Ахбор. чанд муддат аст ки ҷиҳати пешгирии гирифторшавии одамон ба бемории сироятии коронавирус ва риояи масофаи иҷтимоӣ ва истифодаи ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ дар кӯчаҳои пойтахт алахусус дар ҷойҳои серодам, бозору марказҳои хизматрасонӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ доир намуда истодаанд. гурӯҳи корӣ дар асоси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии бемории сироятии COVID-19 дар ноҳияи Шоҳмансур ҳамарӯза фаъолияти худро дар ин самт ҷонок намуда аз ҷониби масъулин миёни сокинони пойтахт корҳои фаҳмондадиҳиро роҳандозӣ менамояд. чунин корҳои фаҳмондадиҳиро аъзоёни гурӯҳ дар бозорчаи Маршал 2 воқеъ дар маҳаллаи 9 километр ба роҳ монда дар ҷараёни баргузории чунин тадбир ҳолати зиёди риоя нагардидани талаботе ки аз ҷониби ситоди ҷумҳуриявӣ муқаррар гардидаанд аз ҷониби савдогарон ба қайд гирифта шуданд. маврид ба зикр аст ки ин қоидаҳоро махсусан фурӯшандагони нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ ба таври риоя намоянд, зеро онҳо ҳангоми кор бо шаҳрвандони зиёде рӯбарӯ мешаванд ва чунин беаҳамиятӣ метавонад пеш аз ҳама худи онҳо ва дигар шаҳрвандонро зери хатари гирифтор беморӣ гузорад. мақсад аз баргузории чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ пеш аз ҳама дар он мебошад ки баҳри пешгирии саломатии сокинони пойтахт аст ки имрӯз пеш аз ҳама мо баҳри саломатии худ мубориза барем. инчунин аз сокинони шаҳри Душанбе даъват ба амал меорем ки пеш аз ҳама гигиенаи шахсии худро риоя кунанд ва саломатии худро ҳифз намоянд. ҳамин гуна ҳамарӯза миёни намояндагони табақаҳои гуногуни ҷомеа ки дар кӯчаву бозор, марказҳои савдо бе ниқобҳои муҳофизатӣ гашту гузор мекунанд, ҷиҳати пешгирӣ аз ин вабои аср корҳои таблиғоти фаҳмондадиҳӣ сурат мегирад ва ба онҳо оид ба риояи истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ, роҳҳои пешгирӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба пешгирӣ аз сирояти коронавирус COVID-19 маслиҳатҳои муфид дода мешавад. масъулин аз ҳамаи сокинони пойтахт эҳтиромона даъват ба амал меорад ки масъалаҳои истифодаи ниқобҳои тиббӣ, маҳлулҳои безараркунандаро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ риоя намуда, ҷиҳати солимии худ ва дигарон аз ин бемории сироятӣ бетарафӣ зоҳир накунанд. имрӯзҳо бо мақсади баланд бардоштани маърифати тиббӣ ва беҳдоштии аҳолӣ, инчунин коҳиш додани сатҳи сироятёбӣ аз бемории коронавирус дар ноҳияи рӯдакӣ иқдомҳои тарғиботӣ амалӣ карда мешавад. хабарнигорони мо аз баргузории чунин як иқдоми тарғиботӣ гузориш таҳия намуданд. дар ноҳияи рӯдакӣ аз ҷониби масъулини шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия дар якҷоягӣ бо ҷавонон, волонтерҳо, аксияи ниқоб ва тақсимоти маводҳои антисептикию иттилоотӣ бахшида ба рӯзи умуми ҷаҳонии ҳифзи муҳити зист дар ҷамоати шаҳраки Сомонони ноҳия гузаронида шуд. дар аксияи ниқоб корҳои фаҳмондадиҳӣ барои пешгирии бемориҳои сироятӣ, махсусан сирояти COVID-19 ба роҳ монда шуда, ниқоб, маводҳои антисептикию иттилоотӣ ба сокинон ба таври ройгон тақсим карда шуд. аз ҷониби шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи рӯдакӣ бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи муҳити зист мо иқдом гирифтем ки дар шаҳраки Сомониён аксияи ниқоб гузаронем. инчунин нуқтаҳои ҷамъкунии партовҳое ки фақат барои ҳамин ҷойгир кардани ниқобу истифода бурда шуда ташкил намудем.
риояи қоидаҳои гигиенӣ боис мегардад ки шахс пайваста солим бошад ва аз сироятёбӣ ба ҳар гуна бемории гузаранда танаш ҳифз карда шавад. мутаассифона мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки баъзе сокинон бе ниқобҳои тиббӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гаштугузор мекунанд ки ба саломатии онҳо хатар дорад. бо ин мақсад дар байни сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби мутахассисон гузаронида шуда фаҳмонда шуд ки тадбирҳои асосие ки инсонро аз сироятёбӣ ба бемориҳои сироятӣ махсусан сирояти коронавирус ҳифз менамояд доштани маълумот ба беморӣ, мунтазам шустани дастон ҳатман бо собун ва маҳлулҳои антисептикӣ, худдорӣ кардан аз ҷойҳои серодам без зарурият даст нарасонидан ба чашмон, бинӣ ва даҳон, ҳатмӣ пӯшидани ниқобҳои тиббӣ, фосилаи байни ҳамдигарро нигоҳ доштан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мебошад. барои пешгирӣ ва бартараф кардани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ анҷом додани тадбирҳои беҳдоштӣ низ муҳим арзёбӣ гардида, дар баробари риояи қоидаҳои гигиени шахсӣ тадбирҳои безараркунӣ низ нақши муассир доранд. ҳамчунин аз ҷониби масъулини шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи рӯдакӣ тадбирҳои безараргардонӣ дар кӯчаву маҳаллаҳои ноҳия ташкилу роҳандозӣ гардиданд. ин тадбирҳо бо мақсади пешгирӣ аз сирояти коронавирус анҷом ёфта роҳҳои мошингард дар соати муайян безарар гардонида шуданд. бобокалон аминзода баҳодури қурбон, мақсади мақсад, ахбор. дар се моҳаи аввали соли 2020 дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд 3 корхонаи нави истеҳсолӣ бунёд ва ба фаъолият оғоз намуданд. барои истифодаи иқтидорҳои мавҷуда дар самти бунёди коргоҳҳои нави истеҳсолӣ тадбирҳо амалӣ шуда, дар корхонаи фаръии мошинсозии корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири Тоҷикистон боз як коргоҳи нави зарфҳои пластикӣ мавриди истифода қарор дода шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. роҳбарияту мутахассисони корхонаи фаръии мошинсозии корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон давра ба давра бо ташкилу ба роҳ мондани коргоҳҳои нави истеҳсолӣ, истифодаи имкониятҳо, тавлиди маҳсулоти ватании талаботи имрӯза бо барқарор намудани иқтидори истеҳсолӣ муваффақ шуда дар саноатикунонӣ бо суръати мамлакат саҳмгузорӣ менамоянд. коргоҳи нави истеҳсоли зарфҳои пластикӣ барои маҳлулҳои антисептикӣ бо вориди технологияи замонавӣ ба маблағи 500 000 сомона имкон дод ки истеҳсолоти худӣ ки талабот ба он зиёд аст ба роҳ монда шавад. коргоҳи нав имконият дорад ки дар як шабонарӯз то 3500 зарфҳои пластикӣ 600 мг то 1 литра истеҳсол намояд. дар 5 моҳи соли ҷорӣ 4 адад биноҳои истеҳсолие ки солҳои тӯлонӣ аз истифода боз монда буданду ба таъмир ниёз доштанд таъмир намуда ба истифода даровардем. дар натиҷа ба истифода додан технику технологияҳои нав ворид намудем ки ин ба мо барои боз ҳам ба 12 нафар ҷойи кории доимӣ ташкил кардан имконият дод. дар корхонаи фаръии мошинсозии корхонаи воҳиди давлатии фулузоти нодири Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон 17 коргоҳҳои истеҳсолӣ ки бинобар омилҳои гуногун як давраи муайян фаъолият накарданд, имрӯз дар доираи иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд аз нав давра ба давра бо дигар намудани самти фаъолият истеҳсоли худро барқарор мекунанд. айни замон дар 4 коргоҳи истеҳсолӣ корхонаи мазкур наву номгӯи зиёди маҳсулоти худӣ истеҳсол мегардад. дар коргоҳи оҳану бетонӣ истеҳсоли дарҳои оҳанӣ, панҷараҳои муҳофизатӣ, стунпояҳои чароғонкунӣ, қандилҳо барои ороишот дар умум 20 номгӯи маҳсулот истеҳсол мегардад. ва бо ин ҳисоб дар коргоҳҳо ҳаҷми истеҳсолот давоми 5 моҳи соли равон нисбати соли гузашта 1 баробар афзуда аст. дар коргоҳи дигари корхона ба корхонаҳо, хоҷагии об, корхонаҳои сементбарорӣ, заршӯӣ, таъмиру ҷобаҷогузории қисмҳои эҳтиётӣ барои хатҳои технология аз ҷониби муҳандисони ватанӣ анҷом дода мешавад ва дар ҳудуди вилоят ин корхона ва хизматрасонӣ ягона мебошад. мо асосан хизматрасонӣ ва сохтани ҳама намуд қисмҳои эҳтиётӣ ва корхонаҳои ҷиддимими апрелевка, ҷиддимими анзоб, ҳамаи хоҷагиҳои обтаъминкунии вилоят мо ҳамкорӣ дорем. ташкилу фаъолияти коргоҳҳои нави истеҳсолӣ, барқарорнамоии иқтидорҳои мавҷуда асоси баланд шудани иқтисодиёт, таъмини шаҳрвандон бо ҷойҳои корӣ мебошад. дар шаҳри Бӯстон 32 корхонаҳои саноатӣ мавҷуд буда соли равон фаъолияти доимӣ доштанд ва ташкили 3 корхона ва боз чунин коргоҳҳо ба рушди соҳа баланд шудани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ мусоидат мекунад. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, шаҳри Бӯстон барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед.